Kengibhaka nzama xoxa usiyani osala hlala phansi khathele ngona bhaka wena ufuna ukuthi kube wewe ubamba abantu abaqola abantu wena yabona angazi ukuthi kahle lezi nyanga zakudlelana osala bhaka awungichazele la balance me very quick bhaka awungitshela uthi mhla ka 31 bhaka December uthatha abantu ubayisa kuphi le kwakho yabona uyobafaka ezibeni okanye edanyini okanye phela webhaka le nto yakho akusizo ngisho idama yabona iswimming pool yodaka liyana ngoba into ozakhele yona uvula amanzi nje angene agcwale uvala umpompi alright asidlula lapho uthi ungena phakathi laphana umuntu uzokhokha malini 10,000 rand alright buyela ke bhaka lo bhuti okuthiwa uDr Nyanga yeshumi ufaka abantu edanyini uyas idame elingavulelwa ngompompi idamu elinenyoka phakathi elinomnumzane ubafaka ngo60 rand u5 rand angase uthi 1 okubakhunga noma 1 ubakhunga bese uthi ishumi angaze ngelokuvula inhlahla phakathi emanzini okusho ukuthi umuntu ungena emanzini ngo66 rand la ngizwa bhaka 66 rand wena ukuthi kuwe udinga 10,000 rand owali ukuthi 10,000 rand webhaka awungibhekele down u10,000 rand ukuthi ngowani webhaka akhona nokuqola abantu lokhu okwenzayo ke wena ke bhaka manje yabona angazi ukuthi wamfunana ukhehlelezi ingane yabantu nje angazi wayifunana liyangane bhaka ingenhla iyakwehlula ngemisi ikwehlula ngezimoto iziwehlule ngogazi ayisho indaba umuphika bhaka ukuthi ukhehlelezi yakuhlula kubantu ngogazi into engathengwa banini live namhlanje ngo8 ebusuku ube live bhaka ngapha wakho live khehlelezi be live ngapha ubona abantu ukuthi ugazi lokuphi ugazi bayapha abantu abaningi yabona wozukundi rasta bhaka ngidla yazo bhaka so ngiyacela ke futhi awuchazele isizwe ukuthi lo 10,000 umholo wethu lo owalo phela iyona imali le esiyiholayo abanye bethu othi umuntu abayakhiphe wonke umholo wakhe nje awuthi bhuqo anikeze wena yani imali engaka bhaka yini lewenza edanyini awuchaze nje u describe ukuthi engake yani ngoba shuthi nawe iqola bhaka